Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui sang ni zomni pathum lo tur chungchanga Kolasip District Election Officer Pujon LT sang hovin Kolasip BC Conference Hall District Election Official tele Political Party sang shwai tu te in kom ho na hun buat sai ani MZP Executive Meeting for Inan Office sanaya namdang pasal nei MLA candidate da chungchang Mizo Ming Hoa namdang Sumdong chungchang Manipur zo fa te harsan na to chungchang le bol chung thilpoi mo te anrel MNF Senior Vice President Puton Luya Deputy Chief Minister Chuan Voin Khan Party Office a press conference na in SCDP chunzom ani le theina atana MNF vote turin mi puite angel thlir tu te chibai ule noel banarwat pui kani a chanchin thar kim changjokin ngai thlang Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui sang ni somni pathum lo tur chungchanga Kolasip District Election Officer Pujon LT sang hovin Kolasip BC Conference Hall District Election Official tele Political Party sang shwai tu te in kom ho na hun buat sai ani Kolasip DO Pujon LT sang chuan Political Party shwai tu te chu MLA in Thlanpui sang ni somni pathum buat sai tura in Thlanna fel fai le thiang hlim om theina na channa turin a soma Model Code of Conduct puanani atanga political party ten anti lo tur thil chang soin MCC chu uluk taka chiara zom theu turina cha MCC an shiat chian chuan kalsuale ti swalaka an fithim theidon ani atia DO chuan election expenditure chungchanga po fel fai taka kalpui turin party shwai tu te acha ani Model Code of Conduct chuan rural life party le party dang te po din mun in ang tlang le rwal khai taka cheibor tumber thuwa soi Kolasip DO chuan party reflector chungchanga mimal ina tarani donin in nei tu te phalna lak masaka ngai thu te wantlang hmuna le sarkar hmun ma le building a te tar phalani lo thu te political party ten wantlang in khom le rally an hwai hot donin darkar somli pariat ma in suvidha app kaltlanga phalna an laka ngai thu te wantlang mi puipun khom na aurin na manani donin phalna lak angai thu te MCC man chungin minister tele MLA te po sarkar guest house a darkar somli pariat chung chau anom thei thu le IRA anom don chuan deal bel angai thu te campaign na mimal nun hoya in beina lam khap tlat ani thu te party in fakmoi na video ti chhuani donin MCMC a endiktir masak angai thu te campaign na India flag man phalani lo thu te atar lang He in kom ho na hian tuirial bia returning officer pi melody ngur than tluangi selui bia returning officer pumal lalman puya election officer Christina lalman zwali le ARO tele political party shang shwai tu te antela MLA in Thlanpui sang ni somni pathum bua sai tur chungchanga thilpoi mo shang soi ho na hun man ani TB Center Kolasip District Hospital a thok tu te chuan Golgotha Center Vaireng te TB screening wing khan an nei he huna hian district coordinator Lamal Som fa nai havin Piramal Foundation team a thok tu pani te an kala Golgotha camping center a om te hna TB chungchang soifia na hun an neya TB lan chhuadan te TB in ring thel te test nei poimo zia te shilshat an ni ba ka TB test turin sample mi som pariat lak an ni Golgotha Center a hian mi pa za somriat pangale meichhia somni panga ba ka nu naw pom oma wangin naw te pakhat enkol mek ani bok voi veng kha CMO Kolasip Nwaya TB Center a thok tu te hian bil ka clear page c le wareng te CHC a TB program an kalpui dan en puina hun an mangbok ani Silal Thanfela Selui Assembly Constituency ZPM official candidate in Selui bial chu eile bar chok lu na konga zoram lu ka le National Highway paltlang tlang dung ni ma se kongpui chiat zia le mason na tur kong tam taka ngai tha a hlo zia mu hian ril ruwa na ati ZPM Selui Joint Block Conference Bill Khotlir Community Hall mana he thu hi soya Pusilal Thanfela chuan Selui bial chu eile bar chok lu na konga zoram lu ka le National Highway paltlang tlang dung ni ma se kongpui chiat zia le mason na tur kong tam taka ngai tha a hlo zia muin aril ruana thua soya agriculture lama mason na tur tam tak le malak na tur thatak taka omlaya heti tak maya bia ngai tha ani chu poi ka ti tak zet
ani ti in a soya ZPM alo sarkar chuan bial mason berzinga an tlang kai ngei don ti soin ZPM party lo pian tir tu chu sarkar kal to le sarkar mek ta hi an ni a zorami puite mang ang rum thom chuan pathian in an mi te kal tlangin aron nor chua ka ni ati a chu wangin mi beidong kal khom an ni lawa be seina nung nei tu le chumi ata na theito pa zoram chan chua na ata na mala mek tu te an ni ati TBC Lalven chunga Aizawl West 1 ZPM official candidate po in thu soin ZPM chuan thil tum lian pui puian neya Mizoram politics sa pathian ram tundina an ramle nam sakhwa himna turle din chhuana tur chu an ngai poimo hle ati corruption awangin Mizoram nam le sakhwa chu ahim lo emema corruption laka alo him theinan le kan lo in to dela kan kut koi le kan thorim ra ten omzia lo neya ma kan lo son theinan ZPM chuan ruak man rin tlak tak an siam thu soin langtlang sarkar an din dona CBI ko lutin lok ayuta chu an thuam chak bok dona tia mi puite thisen la le tar upa te ham that na chu an ngai poimo emema kan nu le pa kan pi le pu te duat ta kamilo choi lian tu te tan thei top kan chwa dona tia ZPM a sarkar ani chuan old age pension hi ZPM chuan budget atangin sang khatina tipung dona ni ati Beryl van nei sangi Aizawl South 3 ZPM official candidate chuan zoram mi puiten sim na thinlung nen pathian kan awa alam kan hoi tak tak chuan kan kut koi te mal somin omanga kan ram leilung te po mal somin om ngeyanga lungrual na nen mangai na nen kalphung thar mi pui sarkar siam turin mi puite in buat sayila kan ram kan nam min shwai tu ta pathian ron chungin malami panzelangu ati MZP executive meeting vo ina an office anaya namdang pasal nei MLA candidate da chungsang le mizo ming ho a namdang sumdong chungsang te Manipur zo fa te harsan to chungsang le pol chung thil poimo te anrel MZP meeting chuan Mizoram Rural na Sangber Assembly House a thutur MLA in thlanna lo om tura mizo mechia namdang pasal nei candidate tura da tumna om poi anti a MZP in political party tinte namdang pasal nei te candidate da lo tura voitam angen to chungin omzia nei tok lawin an shia a Mizoram le nama himzel theinan atop thlengin malak zel ni se anti Mizoram chunga mizo ming ho a namdang sumdong tamtak an om le an hwang taw chawzel chu MZP chuan point in ILP kalpui dana po a sponsor tu ten dan an zom tok lo le namdang thlawang ho tuan pungzel chu ramle namta na him lavin an shia a mizo ming ho a namdang sumdong te dap chhuak tura atulanga malakan rel bok ani MZP chuan Manipur boina awanga harsana sang po ngai to in an harsana to sanga atulanga puya abik takin zirlai te torna chu theiang anga chan pui ni se anti MNF Senior Vice President Puton Luya Deputy Chief Minister ni Bok Chuan vo in Khanan Party Office a press conference nein SADP semchun zomani theina atana MNF vote turin mi puiti angen Puton Luya chuan MNF Sarkar flagship program Socio-Economic Development Program chu atheiang angin chungtin thleng phakin pek chwa chan chau ani ta ti soin MNF Sarkarin in thandona a intia mangeya hetiang ati thei hi alom om tak zetati a mi har sa zok le kon thok tu te du sang nalan tir tu Sarkar chunga MNF chuan lom thu a soi tak meu ani ati SADP dong tu zongzong ten hlotin pui ngei se adu tak zet thu asoya Puton Luya chuan SADP first phase a chung ko sing ruk hna cheng singa thevin pek an ni to a hemi atan hian cheng vaibel cheza thum sen ral ani a second phase a chung ko sing ruk hna cheng sing hi sanga cheu pek le ni in cheng vaibel cheza somnga sen ral ani ati third phase a chung ko sing ruk tho target in selection nei chome ka ni a in thanin min nang ta ani ati family oriented SADP atan hian vaibel chezali le somnga sen ral ani to a MNF Senior Vice President chuan SADP pek chwa chungchanga ti futok lo deu engemo a ompal theiang ti arin om ti soin SADP don mamo ngoi ladong lo emo dong tur thlan to li satel lo pal emo po anom thei ati a an om thei ati a heng te don thei chung mi te don thei na tur chuan kim chang le chang thlung zo kalpui zel tum ani ati
MNF sarkar chan tir chawa khan SCDP hi pilot project atan chung ko sang ni chuang ne na pe ka lo ni to a chung ko khatin cheng nuai thum chuang te andong hloma shipuin ati boita ka wangin engemo chen family oriented SCDP chu pe khailak ani ati SCDP phase 1 hi first installment ni pe ka ni a phase 2 hi installment khat pe ka ni a third phase hi selection nei ni in thanin anang tari ni asoin puton luya chuan MNF in sarkar na achang le ani chuan SCDP chu pek zui zel ani dona chung ko khatin nuai thum andon kim ma chu pek chhun zom ani angati a project a zerin nuai thum chuang po andong thei don ani a andong thei don ni asoin MNF chuan SCDP mang hian kuna thok tu te le mi har sa jok te leirem ra tira khai chu antum hnetlat ti asoi puton luya chuan covid awangin cheng veibel che sang thum don lai an sum mu turan mulo ni asoin kan unawra tlan te awangin buaina kan to ka ti a ramri buai le kho chak te ramri buai awang te le lir nging le vok pu shi awang te in buaina na satak an tok ni asoya hundanga thlengai lo har sa na sang an to awangin an tum lo lama sum mana chul na sa hle ni asoin heti chunga mir theile kon thok tu te din chhuar na ve din chhuwa ve na tura SCDP pek ani thei chu lom ati takzat thu soin sarkar thar lo piang le tura SCDP manga mir theile kon thok tu te khai chu ani ngei thei nan MNF vote ling le ngei turin zora mi pui te thinlung takin angen ani Nimin Kha Central YMA kai shwain NGO le all political party shwai to the chuan meeting an neya ECI in MLA in thanpui nei tura vote chhiar ni atan December ne thum pathian ni ruat chu Christian ni serle pathian biang ani awangin hemini a vote chhiar rem chan lo thu le pathian ni le inrin ni ti lo ni dang ruat jok turin ECI ne na zia ka thlen ni se anti Central YMA committee room meeting hi Central YMA president Puaral heda chuan kai shwaya ECI hena lekha thon tura hian NGO le political party tin president in mingzia ni se ti in he huna hian Central YMA MUP MHEP MZP MSU le political party shang INC MNF ZPM BJP AAP le ZNPI o pani cheu an telani ZPM in West Pailing din tharko na nimina in common bua sai man puitu ZPM leader pulal do amachuan sem ni lovin thorim na mangaram siam achul ti asoi pulal do amachuan ro rel na siam tur hian mi puiten thil ti thaina sang tak an nei ti soin kan ramaro rel tu kan du to lo le kan nin to chu mi puiten kan pai thamai thina ti sarkar ding lai thak na chuan pani na ni angaya mi puite hian sarkar na kan du ni lovin sarkar na siam tura kan rin kan vote lang pui thin ani atia ZPM leader chuan tu na mi pui ti le hoi herngun taka an thlir chuan ZPM chu sarkar turin an ring berani ati hei hi ruling lai party le party dang po hian an pom ni a soin ZPM hian pathian le mi pui te zara sarkar na an changani chuan policy mumal tak duan sa an nei ti soin pudoma hian rampum huap manifesto kan neya chumirwa chuan bia shangin kan mamo in anglova mun shanga kan candidate hne na po an bia chunga manifesto an nei kan phalsak ani ati innovation in science pursuit for inspire research scheme kaltlanga October ni kwa changani som pakhat sangni somni pathum chunga bot sai the national level exhibition and project competition New Delhi ya neya Mizoram State Iowa telzinga Zirlai no pang paniten Inspired Awards Million Minds Argumenting National Inspirations and Knowledge choi moina andong Inspired Awards manakhi Department of Science and Technology Government of India flagship program poimo tak zinga miania kumsang ni pakwa atang khan kalpui chanani Zirlai pol paruka changa som kumsom atanga songpangat sin ta narwa manni in state level competition nei masak phodani a hedati chate hi national level competition a until le chinani national level competition to na nei zo ta ka hian India rampum machangin zirlai no pang zali somli pakhat antela chung zinga changchua ati chhazwa somrukte National Inspired Awards manak choimoina pek ania he in elna mizo zirlai no pangtel te achangin Jonal Shwai Tluanga Sacred Heart School lungleile lalming sangi JNV khozol te chuan
he choi moina hi andonga anni pani hi National Innovation Foundation an NIF in an model exhibit te chu ataka siam chuak tur le pattern turin an bo zui sakdon ani hengba ka hian national awards hautetan hian Sakura program buat sai thin ani a Japan rama no pangte hian chokar khat hun an mang thin ani he Indonesia ga hian Mizo Zilai no pang pathum Jonal Shwai Tuanga Sacred Heart School lunglei la mingsangi JNV khozol le Kedar Thangmoya Kids Care School Aizol 10 Mizoram Ayano a Zilai no pangte hi F la lian sanga Deputy Director SCRT le Lalbiak Zuala State Coordinator NIF 10 an choi o mani afanu kumtling lo hur swana lam hoi zong khoi chin tua pu kumsom rukmi chu police ten an man Champhai police station atanga thu dondanin Champhai khopui chung veng pakhata papakhat chuan anupui thi nuwa afanu kumsom pakhat mi chu kumsari mi velani lai kumsang ni somni atang khan hur swana lam hoi zong a khoi china pu ani hemi chungchanga hian Champhai District Child Welfare Committee Chairman chuan Champhai Police Station a FIR theluta Champhai Police te chuan bo zuin poi khoi tua pu hi an mana Pokso Act lo chana thuboi siam sakni in lungina khung ngal ani khati zong kha chanchin thar kan ti chwa the ni a thlir tu te in zawai mang tha ule